Svarbu, dėja peilis, kuris labai panašus tikrai, yra vienas tai tikrai taip neatidarysim. Yra kvapas. Čia kiautas dedam? Jo, čia kiautas dedam. Žiūrėk, vat aš pirmą atidarau. Įkišu peilį, pakankamai stipriai reikia tai daryti. Nu va, įkišom ir dabar keliam, ne? Per vieną bortą keliam. Iki labai giliai reikia įkišti. Nu va, aš atidariau ją. O. Dabar, kam aš dariau tą peilį? Aš tuoj šitą... Aštresnį dedam. Va, yra peilį. Aš specialiai paruošiu. Aš duosiu šitus. Dabar, vat jeigu kiautas taip lieka, jį pašalinam, nes čia yra raumo. Va šitoj vat vietoje eina raumo. Na, čia įdomu dar. Va šitą vat, čia kiauto gabaliukas. Visi pašalinam, toliau šitą vat vienoj vietoj viskas prisitvirtina. Atkabinam. Ir susilėjam. Toliau, žiūrėkit. Jeigu reikia citrinos. Sodriai. Išgeriam. Ir dedam dekoraciją. Jūsų sveikatą. Atkramtyti reikia? Žiūrėk. Bandu. Nes dar kartelį. Ne? Geriau šitą tiesiąją. Tai yra vat palei šitą. Bet įkiši peilį kažkur beveik comą. O? Ir dabar va. Čia į vienoj vietoj raumenių laiko reikia prapjauti tą raumenį. Va čia va tą raumenį prapjauni. Cypia, zarazą, ne? Gyva? Taip, dabar šitą čičiut, va šitoj vat vietoj. Tas pats raumo laiko. Gut. Dabar sodriai šitą pašlakstai. Скрина. Jo. Держи. Давай. Beveик цома įkiši. Возьми вот так вот, чтобы не пораниться. Просто воткнешь себе в руку. Gerai. Давай, помогу тебе. Apply some real force. Ну, точно. Так, пошло. Не вылей морскую воду. Это самая вкуснятина. Самое пользительное. Здесь то самое. Отдели это вот кяутас. Здесь подрезать надо. Жалко один нож только, которым можно делать. С этими с кухонными ножами очень опасно. Нет, я не отвлекись. Ее держать надо, так? Ну просто вот держи. Дай. О, отделил. Отделил. Теперь берешь ее. Ладно, снять. Когда нахиливаешь. Так. Теперь хорошенько лимончиком. Не дрянь. Ну, и ваше здоровье. Наверх? Проще отсюда. Егор, проще отсюда пить. Да. Ты оттуда пил. Держи. Что-то осталось. Ты не отделил.